Qanchadan qanchaga chayin aka? Ya. Mына qo'ylar tattam. 8:30 dan, tishlari qanday yo'qot? 2, 4, 6. Endi ova bir o'yla o'xshaydi, ha? Qo'zisi qanday ham? Qo'zisi erkak. Avdili 30 ming, ha? Yaxshi. Qancha bosh bor bu yerda o'sha? O'shanda? Auto qo'zisi men auto, ha? Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar, jana men подписчиклерим. Bu videoda qo'ylarning aravash bavlari bo'lmoqchi. Audnava 1 like, 1 kommentariy. Har bir bosib atgan like'ingiz, kommentariyingiz keyingi video chiqishiga sabab bo'ladi. Andamasam obzorni boshlayli. Like bekar tug'anlar, like'dan basingizlar bo'lishuncha. Endi audar qancha ekan aka? Assalomu alaykum. 15 dan qo'shib. Ashab, endi audar qanchadan ekan? Yo'qoni o'zi 25 dan beraman. Ekoni 25 dan. Ekoni 25 dan 50 ga. Birosini 2 olasi bor. Birosini 2 olasi bor. Qaysi o'shanda egiz balo? Mo qarov. Mo egiz balo va. Tishlari qanday yo'qot? Auto tish. Qo'z bor qanday? Erkak urg'achi. Erkak urg'achi arvashlar, ha? Yaxshi. Bu-chi sizdanmi? Yo'q, bu boshqa. Boshqa. Tug'anlar, birazga vaqtingizda vayni o'tkazmasdan videoni ko'rib qo'yingizlar. Assalomu alaykum YouTube ko'rarmanlar, jana mening подписчиклерим. Sizlardan qayrug'u uyretinde chiqib chatam. Men shunday bel o'rni bilan 4-5 yildan beri avishib kelam. Hozirgi uchurda bunday baldaq menenmin. Baldaqchani qo'ysam bir 2 metr basib beri bellerim o'rib qiynalib qolam. Tug'anlar, sizlardan bir cho'ng suranchim bor. Hozir Humerang degan dori chiqibdir, ukol. Ayni 2 joydan avishim kerak ekan, oyog'inday ko'p avishim kerak ekan. O'shaga 2-3 millionday ақша ketayotgan tug'anlar. Bo'shuncha ekrandagi yozilgan nomerlarga bo'shuncha qo'lingizlardan kelishincha fotoğraf qo'yingizlar. Qarmagan o'rozingizlar qabul bo'lsin. Daha bir joy assalomu alaykum. İşinizlarga iyilik. Qanchadan ekan aka bu var? 15 dan optomga. Urg'achi qo'z bormi? Urg'achi qo'z bor ekan. Qo'z bor-da, tug'an. Qo'z bor ekan. 2, 4, 5 baş, 6 baş ekan tug'anlar. Aka qanchadan ekan? Eko 35 ba. Tishi qanday qo'z ekan, ha? Erkak urg'achi u. Erkak, ha? Eko 35 ming so'm ekan tug'anlar. Erkak qo'z bor. Qancha ekan endi ova taqsir? 33 ming so'm, ha? Babasi qanday? Erkak urg'achi. Urg'achi. Tishi qanday enesin? 6 tish, ha? Qanchadan ekan aka bu var? Ship 20 dan, ha? Tishlari qanday? Qo'z bor, ha? Urg'achi bormi? Urg'achi bormi? Erkaklar, ha? 20 dan so'rayapti tug'anlar. Qo'z bor ekan. Qon qanchadan ekan? 21 dan, ha? Tishlari qanday? 8 tish, 6 tish. Bo'z qisir. Qisir var, ha? Endi ova qancha ekan aka? 25 deyotsa, urg'achi erkakmi? Urg'achi. Tishi qanday enesin? O'shanda qanday yo'qot tishi? 8 tish, ha? Brat, qancha ekan bu? Endi ova? Aha. 26. Qo'zisi qanday? Erkak urg'achi. Bilmaysa, tishi qanday enesin? 6 tish 26 ekan. Enes babasının urg'achi erkak ekan bilmaydi ekan. Erkak. Erkak ekan, hozir ko'rdi. Qanchadan ekan aka? 26 dan o'tdi. 26 dan deyotsa, tishi qanday? Bo'z qisir. Babasi bor, egiz. Egiz babasi bor. 26 ekan, qana endi babasi? Ekoting baba o'xshaydi, ha? Bog'dar qanday yo'qot? Erkak urg'achi. Biri erkak, biri urg'achi. Biri erkak, biri urg'achi ekan. Bu endi ova qanchanda? Bu 23 so'rayapti. 23 so'rayapsa, tishi qanday buni? 4 tish. 4 tish, ha? O'shanda mo 3 emne ekanda? Birisi egiz baba bu, birisi mo'nuk ekanda. Qancha so'rayapsiz aka? 35 so'rayapsiz. Kam bor, ha? Tishi qanday yo'qot? 8 tish. Bo'z qisir. Bo'z, ha? Ukam qanchadan ekan? 13 12 11, ha? Tishi qanday? Qo'zi qo'z bor, ha? Urg'achi ekan, ha? Qanchadan bo'ldi aka? 43 mingdan 50 minggacha bo'lib turdi, 50 ming 500 gacha. Qanchadan bo'ldi aka sizlarga? Mana
aka туугандар. 43 миң, 50 миң дегендер чыгып кетип жатат. Канчадан канчага чейин алдыңыздар же оптом алдыңыздар? 14төн 16га чейин. Эркек ургачы. Эркектер, Канча баш бар? Я, 10 баш, бардыгы козу. Козу кочкор бар экен. 14төн канчага чейин дедиңиз? 16га чейин алыныптыр. 10 баш экен туугандар. Бардыгы козу кочкор бар экен. Канчадан экен ака? Эне алабы? Эне алабы экен. Канчадан? 35 миң сом. Козусу гана эркек ургачы. Эркек, Энесинин тишичи? 6 тиш, 35 экен. Эркек козусу менен туугандар 6 тиш экен энесинин тиши. Канчадан канчага чейин ака? Канчадан канчага чейин? Мынчадан мынчага чейин десеңиз. 20дан 45ке чейин. Канча баш бар бу жерде? Эне балдар. Эне бала канча бар бу жерде? 2 эне бала, Тиштери кандай болуп калат? 4 тиштери. 4 тиштери эле жабаң эле. Канча баш бар бу жерде? Булар башкабы? Сиздики канча бу жерде? 4, Балдарычы, эркек ургачы. Эркектер, мынасыга балдары туугандар. Наркы бар башка экен. Канчадан экен укам булар? 25тен кем бар. 25тен кеми бар, Эркек бардыгы эле ургач окшойт, бир короз. 8 баш. Козу бар, Козу. Бооз болуп жетиши эле экен анда. Канчадан экен 18ден, Тиштери кандай болуп калат? Козу бар, ургачы бар. Эркектерби? Бир эркек, 3 ургачы. Эне бала канча экен ака? 25 эне бала. Козусу кандай эркек ургачы? Эркек, Энесинин тишичи? 4 тиш, Тууган эне бала канча экен? 35, Козусу кандай эркек ургачы? Эркек, Энесинин тишичи? 8 тиш. Буучу? Сиздерденби? Бирөө элеби? Бу жак кимден экен? Эси жок экен туугандар. Канчадан экен укам? 40тан, Эне бала бирөөбү? Бабасы кандай? Ургачы. Тиштери кандай болуп калат булардын? 4 тиштери. Ургачы бар. Булар кандай? Боозбу? Сатылды. 40тан сатылдыбы булар? Экөө 71 миңге сатылды, Ошондо мө экөө калды. Бу 40тан сурап атасың. Ака канча экен? Шеп. Ак кой. 22. Бооз кысыр. Бооз, Тиши кандай? 8 тиш экен, бооз деп жатат. Аз калыптыр туушуна. Чоң кочкор канча алдыңыз? Же сатып атасызбы? Сатамын. Канча сурап атасыз? 55 миң сурап атам. 55 миң сурап атасыз, Эмнеси кандай? Породасы? Афган. Афган, Тиши? Тиши 8. 8 тиш, Чоң экен да, тиши. Канчадан болду тууган? 40тан 80. Тиштеричи? 2-4 ургачы бар экен, 40тан 80 миңге алынып чыгып кетип жатат туугандар. Шеп, канча алдыңызбы же сатып атасызбы? Саттым. Канчадан канчага чейин? 3 кой. Канча? Бирөө субай. Пулучу? 3 200 миң. 200 миң сом. Тиши кандай болуп калат ошондо? Тиши мына 4 тиш, мына 6 тиштен. 4 тиш, 6 тиш бооз, жакшы. Калганы кысыр, экөө. Экөө кысыр. Моучу, баласы барбы? Баласы бар. Эгиз балабы? Экөөнүн 2 баласы бар экен туугандар. Тууган эне балдар канчадан экен? 45тен сурап атсың, Балдары кандай? Эркек ургачы? Карасы эркек. Карасы. Кызы ургачы, карасы эркек. Тиштери кандай болуп калат энесинин? 6 тиштери. 45тен сурадың. Сода болдубу, болбодубу? Болду эле, эне балдар канчадан экен? Эне балдар 27ден, Балдары кандай? Ургачы эркек. Ургачы эркек. Экөө эне балабы? Мына экөө эне. Кичине тартынчы. Мына. Мына. Ургачы эркек. Кайсыныкы баласы? Экөө, Тиштери кандай болуп калат дедиңиз? 4 тиш 6. 4 тиш, 6 тиш. Буучу? 4 тиш. 4 тиш. Боозбу? 2 тиш, бооз, Жакшы экен. Канчадан канчага чейин аке? Же оптонбу? Оптом
25'ten koyu veremiz. Оптом 25'ten biraz kemi var he. Dişleri qanday болот? Tozu. Koz var he, urgaç var he. Var urgaç. Bardıq urgaçı. Ayağında emez. Maydaçı demez. Aha. Нормальный, ençige. Ençige algan adam buyursa güybey. Bu da kalasa tüy verir. Kança baş? 11 baş. 11 baş. Kızıkkanlar olsa telefon numara aytpos, может çalışat. 0505 0505 84 84 9900. 9900. Kızıkkanlar bolsa jana keyingi malumat alam degендер болса, ушул номерлерге чалып сүйлөшүп алсаңар болот туганда. Койлорду өзүңөр көрсөңөр болот мынакей. Ол ушунча көрсөтөбүз. Ушу менен видео түгөндү. Кийинки видео жолугушканча сак саламат болуңуздар. Ар бир басып аткан лайкыңыз, комментарийиңиз кийинки видео чыгууга себеп болот. Анда эмесем күн сайын видео салып турууга аракет жасайм.